Gaurko egunak izan ditu bi atal ezberdin, lehenik eta behin izan dugu bi adituren hitzaldia, eta ostean ikasle bakoitzak izan dugu aukera gure gebelean hurbiltzen duen poster bat aurkezteko, eta modu informal batean azaltzeko zelako ikerketa prozesua jarraitu dugun. Hoy he intentado hablar sobre la sociedad del conocimiento con los alumnos y las alumnas de vuestro grado, enfocándolo desde el punto de vista de cómo ellos se van a enfrentar al mercado laboral en los próximos años, ¿no? y en el sentido de cómo está cambiando el mundo económico, el mundo del trabajo. La verdad es que tenemos que avanzar hacia este modelo de plantear primero los problemas y los retos que tiene la sociedad y a partir de ahí dar respuesta. Lo que no podemos hacer es compartimentar, como estamos haciendo hasta ahora, la realidad, ¿no? Sea la universidad, sea una empresa, sea la administración pública, y dar respuesta desde el compartimento. Tenemos que dar la vuelta al tema y tenemos que plantear primero los retos y los problemas y después la respuesta conjunta entre las diversas disciplinas, las diversas instituciones y empresas. Egungo kontestuari erreparatu diogu eta ikusi dugu, bizi dugula aurrekaririk gabeko momentu bat, zeinetan erronka konplexuak, sistemikoak, ziurgabetasun handikoak, kontestu batean gaude, eta horrek eskatzen dizkigu erantzun berriak, eskatzen dizkigu antolatzeko modu berriak. Nik hasi nahi nuke pixkat humanitateen aldarri horrekin, ze esan bezala egungo kontestu konplexu honetan, behar ditugu diziplinen arteko eremu batetik datozen erantzunak, eta berebiziko garrantzia du humanitate digital globalak, eta eremu horretan ikasleak trebatzeak hain zuzen ere alde batetik, gureak, humanistak, lankidetzazkoak diren erantzunak emateko, baina erantzun horiek baita ere izan behar dira digitalak, izan behar dira munduarekin konektatuak, Orduan, iruditzen zaitez prestakuntza bezinbestekoa dela, etorkizun horiek irudikatzeko lan egingo duten ikasleak trebatzeko. Eta egungo kontestu honi, erfin ezberdinetatik edo dimentsio ezberdinetatik erantzuna emango dioten gazteak gurean izateko.